Jadi asa sikop naulina dingkan di partikian ope siap pumuan mak. Jadi di son siap pumuan tak peparan nyopung tahu tabarak babiak susung gulon sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga dos nirohata dia tina songot dia nadi bata di pumuan ini lasma rohani badan lasma rohani todimuna anggiat ma terpasu-pasu tuakarin namang hidup do tope upasaha ma. Oke, gabe ma jana horas. Jadi singkat padat berisi ma acara tate. Jadi hulala perdedan dicabar nama. Oh, jadi songoni ma dihamu hasuto. Tumpe song tortor songon si baenon ni tangan nami songon namang urupi hamuna hasuhuton anggi matuata nama masu-masu napi nasahat nami suang songoni nang
na siap punguan ang giat matong margunai digunaho kamuna molo di baik kamuna pei tuna tonggi tonggi ma saluhukna parnia habarta tuaka are-are na mangihut tung songoni pe na boy terpatu pahami si titik si kopahurung les di rumah otik sesuna